Juče je u organizaciji Lovačkog udruženja Bošnjace na području mesne zajednice Bošnjace organizovano čišćenje terena od predatora, odnosno hajkana vuka. U akciji je učestvovalo oko 300 lovaca, a pored članova Lovačkog udruženja Bošnjace, u akciji su učestvovali i dali svoj doprinos kolegama iz Lovačkog udruženja Bošnjace i gosti iz lovačkih udruženja Rače, Vladičino Hana, Manojlovca, kao i drugih lovačkih udruženja iz okoline Leskovca. Okupljanje je bilo u centru sela Bošnjace, odakle su lovci traktorima prevezeni na teren. Na samom terenu viđena su 3 vuka, ali nijedan nije odstreljen. Viđene su i 3 lisice koje su odstreljene. Gospodo lovci, pozdravljam sve prisutne u svoje ime, u ime Lovačkog udruženja Bošnjace. Vidim da smo se danas okupili u velikom broju i nadam se da ćemo uspešno ovaj dan završiti. Pozdravljam, vidim gosti u velikom broju iz Manojlovca, iz Vlasotinca, iz Bojnika i sva okolna naša prijateljska udruženja. Danas ćemo učestvovati i svi skupa pomoći Lovačkoj sekciji Bošnjace u čišćenju terena od predatora. Pre nego što dam reč predsedniku mesne zajednice, želeo bih da vam poželim sreću uz lovački pozdrav, dobar pogled. Izvolite. Ja ću u ime mesne zajednice samo da vas pozdravim ispred mesne zajednice, da vam poželim dobrodošlicu u našim lovcima iz našeg kraja i gostima koji su došli sa strane. I želim vam dobar pogled. Posle završetka hajke na predatora, lovci su druženje završili uz kuvano vino, rakiju i pasulj. Prema informacijama iz Lovačkog udruženja Bošnjace, u narednom periodu nisu u planu slične akcije.